reka ntabarije Let it not be me hamwe na Amanda and with ahubwo izina ryawe rishyirwe Father, your hejuru name be aka kanya glorified. kabera umugisha baduhagaze imbere May today be the great ndetse season to n'abadukurikiye everyone and those who are following us. n'abazadukurikira bazagirwa umugisha Those who are going to kubw'izi follow us. icyubahiro n'ishimwe ni ibyawe All the glory and thanks izina are to rya you. Yesu In the name of Jesus. amen Amen. ongera umwami amashyi Applause to the Lord again. na worship team ubaha amashyi cyane And applause to worship team abakoze again. umurimo They udasanzwe did a great work. imana ibaha umugisha May the Lord bless you. haleluya turanezere kuri iki gicaniro cy'Imana turiho. Iki gicaniro kirasobanura ngo mwicarire mu kuboko kw'Imana ngo umuriro w'Uwiteka uhore waka ntugasinzire ntukazime. Muri make bagoye amazi, muri make umuriro w'Imana ntukazime ugihora waka ibihe byose. Ntago umuriro ugomba kuzima mu buzima bwawe, mu rugo rwawe. Igicaniro cy'Uwiteka kigomba guhora cyaka. Ni teme nziza cyane narayikunze, mperutse kwitekerezaho numva ndayikunze cyane. Meze neza. Mperutse kwitekerezaho numva ndayikunze cyane, uyu munsi ngutekerejeho nsanga uzatubera umunsi w'umugisha mu buzima bwacu. Thinking of this day, I thought that it's going to be a blessed day to our lives. Ujye uvoma kuri kino gicaniro utware mu rugo, Fetch to this altar and take it home. muri wowe hahoremo igicaniro, In you, let it be the altar every kandi day. igicaniro kijya gihora cyaka ntikigasinzira. And let fire be on that altar every day. Niba ari ikintu kibi mu buzima cyakubaho kibi, nuko igicaniro cy'Uwiteka cyazima. If there is anything bad that can happen to Nuko you, it's umuriro for the wazima. altar. It's for the fire to Iyo umuriro set. uzimye w'Imana, When the fire is no longer ibindi there, bicaniro bindi bigukikije by'abadayimoni all other altar around you of demons, birushaho kwaka. they light more. Rero ujye urwana intambara nziza So fight a good yo battle kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka ntikikazime muri so that wowe. the altar of Jesus can never fed up Ujye in urwana you. intambara nziza yo kugira ngo mu buryo bw'umwuka uzamuke umunsi ku wundi. Fight a good battle so that spiritually you Esikariye can move from a level to nakwifuriza mu another. buzima bwawe nizo mu mwuka, nizo kugira ngo igicaniro cy'Uwiteka cyake ntikikazime. Levels that I wish to you in your life is for the altar of Jesus. Izo nizo esikariye nkwifurije. Those are the levels that I Komeza wish for you to uzamuke mu go. buryo bw'umwuka cyane, Continue to go up. umuriro ntugasinzire, May the fire not igicaniro go. cy'Uwiteka May ntikikazime, the altar of God never kuko go. satani yakuruma, Because Satan can fight you. yagukacanga. He can fight you. Iriya minsi wamukacanze All those days that you fought him, watse igicaniro hano amasaha 9, when you were lighting up the akubonye altar, yakuruma. when he catch you Biragusaba and fight you, gukomeza it requires you to continue kumuruma, to fight him, kumanura umuriro. to take the fire Umuriro down. w'Uwiteka ntukazime muri May wowe, the fire of Jesus never ntugasinzire get muri fed up. Rehoboti. May you not sleep in Igicaniro Rehoboth. cy'Uwiteka gihore mu rugo rwawe, May the altar of the Lord be in your home. igicaniro cy'Uwiteka kibe no mu rubyaro rwawe. The altar of the Lord be in your family. Aho ngaho ntaho utazagera. You will reach all levels. Noneho nibaguhanura bakakubwira ngo uzagera kuri ujye ubyumva ko ari byo koko. So if they prophesy to you now, you will Niba hear that igicaniro it's true. cy'Uwiteka kibasha kwaka muri wowe, If the altar of God is nta in hantu you, utazagera. you can reach all Uzagera levels. kuri aho You will utatekerezaga. get far where you didn't think you Ese could. ashimwe cyane. Amen. Vuga ngo nakiriye umuriro muri jyewe, Say, I receive fire in me. nakiriye kuba umuriro, I receive to be fire. nakiriye kutarangara. I receive not to be Igicaniro cy'Uwiteka distracted. ntikizazime muri jyewe. And the altar of Jesus may Imana yo mu not ijuru fade ibahe in me. umugisha. May the Lord bless you. Haleluya. Amen. Reka dukomeze nanone kuri teme y'ubutsinzi muri kuno kwezi kwa karindwi. Let's continue the theme of victory in this month. Kwezi kwa karindwi ni ukwezi k'ubutsinzi. July is for victory. Uku kwezi ni ukwezi k'ubutsinzi ku buzima bwacu. This month is for victory to our Imana lives. ireba aya masaha 9 twabibye kuva mu gitondo kugeza aya masaha iza n'ubutsinzi ku bwa May Rehoboti. the Lord see 9 hours that we sow and it brings to victory to you. Nyamara iyi teme iraza kudukorera. This theme will work for us. Nubyitaho uraza kuba umutsinzi. If you focus on this, you will be Ntabwo victorious. hatsinda abatarakizwa gusa, hatsinda abakijijwe bafite Kristo n'umwami n'umukiza, barwanywa ariko bakanesha. Victorious are those who have Jesus as their savior and they fight and they Hatsinda abantu win. bakomeye mu mwuka, Victory is for those who are barwanywa ariko standing spiritually, bakanesha, whom battles are true but they basenze win. ariko bakaba Those who batsinzi. pray but are victorious. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo hatsinda abatarasenze. Victory is not for those who didn't pray. Oya, ahubwo abasenze nibo barwanywa, Rather those who pray that the ones hanyuma who mu be fought. kurwanywa bakaba batsinze. And in being fought, there is victory. Hanyuma kwikomereza k'Uwiteka rero, And now strengthening yourself to the Lord. uyu munsi niki cyatuma tuba abatsinzi.
What can bring victory to us? niki cyatugeza ku butsinzi? What can take us to victory? Teme navuze uyu munsi iri budufashe ni ukwikomereza ku Uwiteka, The theme that I say today that will help us is kwikomereza ku Mwami Imana. to strengthen ourselves to the Lord. Ejo navuze kumaramaza, Yesterday I talked about kugendana determination, n'Imana. walking with God. Ku cyumweru navuze kugendana n'Imana neza. Sunday I talked about walking with God Uyu munsi diligently. icyatugeza ku butsinzi Today what can take us to victory muri kuno kwezi kwa karindwi, kandi ujye ubyatura buri munsi, in this month of July and ujye proclaim ubyatura this ko every day. kuzaba ukwezi k'ubutsinzi. Proclaim that this will be a month of Icyatugeza ku victory. butsinzi muri kuno kwezi kwa karindwi What will take us to victory ni in this month? ugukomeza kwikomereza ku It Uwiteka. is to continue strengthening ourselves N'ubundi to the Lord. usanzwe uri wikomerejeho, You normally ariko strengthen ntihagire yourself ikintu too, kikuvanayo. but may not anything Komeze take you wikomereze ku from it. Uwiteka. May you strengthen yourself to the Tujye Lord. muri Samweli wa mbere 30, Let's be in 1 Samuel chapter duhere ku 30 murongo wa mbere. from verse 1. Ndizeye neza ko uyu mwanya ugiye kutubera mwiza, I have no doubt that this time is going to be kandi ko good buri to wese us bimubera iby'umumaro. and that it's going to be of a great Ndumva value. Umwuka w'Imana ari mu ruhande rwacu, I feel that the Holy Spirit is on our kandi hari side izindi mbaraga zigiye kumanuka ku buzima bwawe. and there is other power that is going to be on your Hari izindi life. mbaraga zigiye guturuka mu ijuru zize ku buzima bwawe, There is some other power from heaven to kugira your ngo life zishoboze ubuzima bwawe gutsinda. so that it can enable your life to Reka duhe Imana victory. icyubahiro. Let's give Hari Lord izindi mbaraga praise. zimanutse uyu mugoroba. There are other power coming. Nuko Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi, bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu, basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse. David and his men arrived in Ziklag on the third day. The Amalekites Ndi had, gusoma hano numvise ndakariye Satani, when I was reading here, I ngo felt batsinze bahatwitse. they attacked it and burned Haguruka mbere it. yuko nigisha ngira isengesho nsengana nawe. Stand up before I Nuko preach. Dawidi n'ingabo ze bagera i Sikulagi ku munsi wa gatatu. Uyu ni umudugudu yaracumbitseho This was a city where he was mu gihe cy'urugamba rwewe na Sawuli. in the time of the Mwami battle Sawuli. and Saul, King Saul. Abamaleki Amalekites, batera umudugudu yari yahawe hagombaga gutura, they fought the city where he had to live bamugendaho. and they were after him. Dawidi umuntu w'Imana, David the Dawidi servant of God, umukiranutsi, David the ageze mu righteousness. mudugudu atuyemo, But when he was in the city, atavuye mu kabari, without coming from the bar, atavuye mu bigare, not coming from other ageze mu peer, mudugudu we getting in his city, asanga Sikulagi bahatwitse. he found that the city was burnt. Bibiliya iratubwira ngo bahatwitse banesheje. The battle tells the Bible tells us they attacked Ndashaka it and umurongo wa burned mbere it. wonyine n'uwa kabiri, I only want the indi first turaza verse. gukomeza nyuma. Basanga Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse. They found Amalekites had battled the city and Ubitekerezaho burnt iki it. uramutse uvuye mu masengesho y'iminsi 70, What do you think when you're coming from 70 days of prayers ugasanga aho wari wiringiye, and found where you had ahantu wari utuye, where you were living, aho amaso yawe yarebaga, where your eyes were ku focusing bana bawe, ku mugore wawe, ku buzima, on your children, on your life and hari life? umwanzi waje kandi akakurwanya akakunesha. There is an enemy and he Mbere yuko fought you. dukomeza, Before we kugira ngo continue, mbabwire gukomeza kwikomereza k'Uwiteka, I want to tell you ndashaka that kugutera strengthening- umujinya I want to give you wo this kurakarira anger imbaraga zihora zikwataka, of getting angry of this spirit zidatinya that yuko attacks you, wasenze, that are not afraid of your zikongera prayers zigahaguruka ku buzima and they bwawe. stand up again on your life. Vuga ngo wa mwuka wenda Say, kurakariye, your spirit, I'm angry. ndumva nshaka gusengana I nawe. want to pray with Ndi you. gusoma uyu murongo wa mbere numvise ndakaye, When I was reading this verse, ngo I felt basanga anger. Abamaleki bateye igihugu cy'Ikusi n'i Sikulagi, batsinze i Sikulagi bahatwitse. They found Amalekites when they burned and Nushaka uduha attacked umurongo wa the city. kabiri, Give us the second turaza verse. gukomeza nyuma. Reka duhe Imana icyubahiro. Amen. Banyaze abagore n'abari bariyo bose, abato n'abakuru, ntibagira uwo bica, ahubwo babanyaze barigendera. They also had kidnapped the women and We ni everyone. Dawidi umuntu w'Imana uvuye ku rugamba. That is David, the servant of Nawe God. uri hano ni umuntu You are w'Imana, also here. You are uhora ku rugamba. always on the Hari ibyo battle. kurwana nayo, The spirits you're hari fighting ibikwata ku with, munsi ku the wundi, what attacks you day by day. urarwana, You are ariko hari fighting. igihe biza bikakurwanya. But sometimes they fight you Byarangiza too. rimwe na rimwe bikagaragaza And nk'ibyanesheje. sometimes they're like they Aha ntabwo won. bari banesheje, They didn't win ariko here. mu mutwe wa Dawidi But in habayeho David, kubabara cyane nabo bari kumwe. there was sorrow. Hepfo haratubwira ngo bararize bageraho batakibasha kurira.
Father, they tell us that they cried. bibajije ibibabayeho They were thinking of what is happening to them, and they felt so bad. ninde warakarira umukohoro umwidepetaho Who can feel angry about the spirit that attacks you every day, that attacks your home and your life, that always attacks you. Sometimes you pray and you feel like you want it, but it doesn't go anywhere. I want you to feel angry. Before I start preaching, I want you to say, I'm fed up of you. I'm fed up of you, you spirit. You who attacks me every day. You who always spoil from me. Say, you spirit, I'm fed up from you. I see people who feel angry. I want to give you this courage and feel angry about this spirit. That spirit that always attacks your life, and feel angry about it now. Stand in the authority that we were given, and then we give instructions. The energy that always attacks you, the spirits that always attacks you, but you are a servant of God. You are always on the altar like this, but you find Amalekites in your home. You find Amalekites in your children. Say that I'm fed up of you. I'm fed up of you, you spirits. I'm standing on the altar of the Lord, standing in the authority that the Lord gave me. You spirit who always attacks us, you spirit that always attack us, you spirit who changes yourself, Amalekites who always attack us. I'm fighting you this time. Am I going to attack you? I'm going to attack you now. Be on this altar. You spirit, I'm attacking you. I'm attacking you, you spirit. I'm attacking you, you evil spirit. I'm getting fire to you. On this altar, I'm fighting you. Being on the altar of the Lord, we are going to say that may the fire of the Lord not fade us, and may the fire of the Lord not fade us. We are here, Lord. We're bringing back the fire in Amalekites that attack our lives. I'm taking fire to that spirit, the fire from the heaven. Elijah called this fire. Rehoboth were also calling this fire. We're attacking this spirit. We pray, but we're not going anywhere. Today on the 16th, today on the 17th of July, I'm attacking this spirit because they told us that we will win our enemies. We will fight the battles and the spirits. You spirits who always attack us and attack the children of the Lord, we are standing up to you. We're attacking you in the name of Jesus. We're fighting you on this altar. The fire of the Lord may come back to you. The fire that we're coming to light. The fire of the Lord that we're coming to light. May it be to you in the name of Jesus. May it be to you, you spirit. May it be to you, you spirit. May the fire of the Lord be to you. May the fire of the Lord burn you. Say, I'm fed up of you, you spirit. I'm fed up of you, you spirit. I'm fed up of you, you spirit. Say, I'm fed up of you. I'm tired of you. The spirit that is not aware of my prayers. The spirit that attacks me every day. The spirit that attacks prayer warriors. Say, I'm tired of you. I'm tired of you. Proclaim, I'm tired of you. This is a month of victory. Say, I'm standing up to you. This is the time of Rehoboth to win. This is my time to overcome. I'm tired of you. I'm standing up to you. Every power of you, every kingdom to you, I'm getting it. I'm getting tired to every altar that wants with you. Pray while clapping your hands. Say every altar that wants with you. Every power that wants with you. You spirit, I'm tired of you. You spirit, I'm tired of you. I'm tired of you, you spirit. I'm tired of you, you spirit. I'm tired of you, you spirit. I'm tired of you being on the altar. You do not have power of attacking the Lord. I'll take those power from you. All the power that you want with. All the power of the tongues. All the power from the waters. All the power that attacks the people of God. That attacks the people of God.
amazi every that works in kinaniza water, abanyamasengesho that takes power from the prayer warriors, that takes power from the promised people. Lewi atarinda kumanaho umuriro w'Uwiteka nutinya amazi, umuriro w'Imana nutinya amazi, umwana w'umutwika w'umwuka we amakoterera abashenero rikotekerera abababa ndakunanisha abatuka we manukirwa n'umuriro icyuka gihagurukira abanyamasezerano icyuka kirwanya abanyamasezerano ndakunanisha abatuka we nyobikorera mu mashamba kohereza umuriro kuri kino gicaniro kohereza umuriro nyobikorera mu mashamba irwanya Rehoboth War Ministry irwanya ubuzima bw'abakristo irwanya amasezerano irwanya icyo Imana tuvuzeho ndakunanije wo mwuka we manukirwa n'umuriro rikotekerera abashenero ndakunanisha wacuka we ndakunanisha wambaraga we nyukikorera mu marimbi turayoherezaho umuriro kuri kino gicaniro usenge mukoma mu mashyi cyane turatera imbaraga zikomeye inyuka y'abapfuye amacina mu marimbi amacina akora mu marimbi inyuka y'abapfuye yataka ubwoko bw'Imana yataka abanyamasengesho yataka abanyamasengesho yataka abanyamasezerano twoherezaho umuriro warakoterera abashengeramo send a fire of the Lord to you. Yes, we send fire to you. Leave the people of God. Leave us so we may walk for the Lord. Leave us so we may walk for the Lord. Leave those to walk go from the promises. Leave the promises that you took. Leave what you took from us. Leave what you took from us. He instructs in the power of fire. The fire of the Lord that burns. Leave whatever you have of mine. Leave my promises. You took the promises of mine. Everyone who took your promises, applause for the Lord. Say, I receive victory on the 17th of July. I receive victory. This is a month of victory. The enemy, you won't take my things. Say it's a July of victory. You enemy, you won't take my things. Say, I'm attacking you, you spirit. You will not take my things. You will not take me from entering in my victory. Say, you enemy, you will not take me from entering in my victory. Say, I receive the power of victory. I receive the power that fights you. I receive the power that attacks you. Say, you will not take me from. Rather, I will stand up to you. I receive the power of victory. In July of victory, it is a victory. It is a month of victory on my life and my people. Bless for the Lord mighty. Receive this victory. Receive this victory. All the praises to you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Sit for a bit. murongera guhaguruka mu kanya. You will stand up again in a while. Mu kanya turongera gusenga. We will pray again in a moment. Ariko reka mbanze mvugeho gatoya
kwikomereza ku Mana. But let me talk a bit about strengthening yourself to Jesus. Hanyuma dukomeze gusenga. And then we will continue praying. Kugira ngo winjire mu butsinzi. For you to enter victory. Komeza wikomereze ku Uwiteka. Continue to strengthen yourself to the Lord. Hallelujah. Amen. Hari ibijya biza nk'ibikangisho. Some things may come to bring fear to you. Nyongererijwe. Hari ibijya biza nk'ibije kukurwanya. Some things come to fight you. Kugira ngo biguhahamure. So that they may bring fear to you. Bikwereke ko bije kukurwanya kandi bifite imbaraga zo kugutsinda. To show you that they are able to win you. Dawidi nabo bari kumwe bavuye ku rugamba. David and those who were with him after the battle. Basanga umudugudu barimo wahiye. They found that their city was burnt. Nyuma yo gushya ariko bananyaze. After being burnt, they also took spoils. Ariko icyo nakunze nuko ntago bishe. What I love is that they didn't kill. They only took spoils. Igihe cyose ibyawe bitapfuye. Whenever your things didn't die, biri mu maboko y'umwanzi. they are into the arms of the enemy. Buri kuri wowe. Victory is to you. Ubutsinzi buri ku banyamasengesho. Victory is to prayer warriors. Kunyaga kuri wowe. Spoiling is to you. Kandi kunyaga kuzana ubutsinzi. And that brings victory. Nakunze uburyo banyaze ariko ntibice. I love the way they took things ngo baranyaze but ariko they didn't ntibishe. kill. They took spoils but they didn't kill. Bakunyaze umuntu wawe ariko aracyariho. They took your person but they're bakunyaze still ubutunzi alive. bwawe ariko ntibaraburya. They kidnapped ngo your things buracyahari. say they're still ukuboko there. kw'Uwiteka kuracyaburinze. The arm of the Lord is still baranyaze ariko protecting ntago it. bishe. They took spoils but they didn't banyaze kill. abagore ba Dawidi. They kidnapped the banyaga abana. the wives and ndetse children nabo bari kumwe. and also those who were ariko with nta na them. kimwe bishe. But they didn't kill anything. iminyago yabo yose yari igihari. All their spoils were hari still there. cyagombaga gukorwa rero. There's something that had to kugira be ngo done bagarurirwe ibyabo. so that their things may come back. igihe cyose bigishoboka. Every time that is still umuntu possible. agihumeka ntuzigere wiheba. When someone's still igihe alive, umwuka do not, ugihumeka ntuzihebe. when you're still breathing, birashoboka. it is still kandi possible. turi mu kwezi k'ubutsinzi. And we are in a month of muri uku victory. kwezi ibyawe banyaze ubigaruze mu izina rya May you Yesu. get what they imbaraga took from z'ubutsinzi you. ziri kuri wowe. The power of kandi Imana irimo victory to you. irazitanga. And God is giving it. turaza kunyaga. We will take our spoils. kandi turaza kunesha abanzi bacu. And we will win this battle of enemies. Haleluya. Dawidi n'ingabo ze bageze mu mudugudu murongo wa 3 basanga bawutwitse. kandi abagore n'abahungu babona abakobwa babo banyazwe. Komeza dusome kugira ku murongo wa 5. Dawidi nabo bari kumwe. Yego murongo ukurikiraho. Dawidi nabo bari kumwe bahera ko batera hejuru bararira barahogora bageza aho batakibasha kurira. kandi abagore ba Dawidi abantu bari ku rugamba bene data, abantu bari mu buhungiro, people who were on the battle, abantu bahoraga mu ntambara zidashira, people who were always on the Dawidi battle. n'ingabo ze 600. David and his troop 600. ariko intambara ntizibura. But battles were always there. igihe cyose uzinjira mu rugamba, Every time when you enter a battle, uzaba uri mu rugamba, when you are into a battle, uzitegura urugamba rumwe, do not prepare yourself for only uzitegure one ko battle. icyateje ruriya rugamba rumwe Prepare yourself that what kuri caused that inyuma battle mpaka is also after urasa you, impande zose. so that you may witegure kurwana attack aha, witegure kurwana hano, every side. witegure no kurwana impande zose, Get ready to fight kuko in every burya uri mu side. rugamba. Because when you are in a iyo battle, Satani ihagurukije intambara mu buzima bwawe, when Satan brought ntabwo a urwana battle ahantu to hamwe you, gusa. do not fight only haza once. intambara nyinshi There zitandukanye, come a lot of battles, nyinshi impande zose, different battles, kandi a lot of zose ziba sides, zije kukunaniza. and they are always there to take your strength. uyu ni umwuka warwanyaga Dawidi This is a spirit that was kubera after amavuta yari David amuriho, because of his kugira ngo anointing, ananirwe ntazakora icyo Imana so that yamuhamagariye, he may be discouraged icyo not to do yasigiwe what God. ntazakigereho. He cannot reach what Dawidi he yari was anointed yarasizwe to. amavuta yo kuba umwami wa Isiraheli. David was anointed to be the king of Israel. Sawuli Imana yari yaramuciye ku ngoma, God has removed Saul ariko to the amavuta kingdom, amuteza intambara nyinshi. but the anointing brought a lot of Sawuli battle to him. akamuhiga, Saul would look for him. abamaleki bakamuhiga. Amalekites would look for them. amavuta kuriho niyakuzanira The urugamba. anointing that are to you, that are the Amavuta one ari brings kuri fire. wowe, The anointing that is icyo to you, uzaba cy'ejo what you will be in the kirimo future, kirarwanwa. it is being fought. niyo mpamvu urimo urahura n'intambara That is why zijegaje you z'ubuzima are bwawe. meeting a lot of battles. ntiwivovotera intambara uri guhura nazo, Do not get ahubwo afraid saba of imbaraga those. z'ubutsinzi, Rather ask for the strength to saba imbaraga zo victory. gutsinda. Ask for the strength of victory. intambara zose urimo urahura nazo uzazirwanya kandi uzazinesha. Every battle that you're meeting, you will Dawidi fight yarimo them. arwana urugamba rutamworoheye. David was battling ageze a strong. Sikulagi asanze hahiye, When he was in his city and n'ingabo found it 600 burnt, bari kumwe, and with the 600 troop, biramurenga, it was ahead him. biramurenga. It was ahead him. ikigeragezo cyiza mu kindi kivuna umutima.
a battle that comes into another gets hard for rimwe your na rimwe life. ubura n'ukuntu kirwana Sometimes you don't even have uhita to ugira ngo fight imana it. yagutaye. You feel like God has left you. Reka duhe imana icyubahiro. Amen. Ikigeragezo kije mu kindi A battle that comes into kiremerera another, umutima cyane, it gets heavier to your igihe ugira heart. ngo n'imana yagutaye, Sometimes you feel like the Lord has ariko left burya you, imana iba ihari. but normally the Lord is there. Kera nari ndi mu rugamba rutanyoroheye, Previously I was in a battle. nari mfite bizinesi ncuruza, I had a business, kandi iryo joro twacuruje amafaranga menshi cyane, and that night we got a lot of ariko money. ndayisiga njya muri veye, But I left it and went to the overnight. nsigaho umuntu nizeye ko ahambera. I left someone whom I trusted. Mva muri veye bari gucuruza kweri kweri, From the overnight, they were ndakomeza really njya doing out the kwiryamira business ndavuga ngo well. aha hantu nahasize umuntu arahambera. I continued to sleep, saying that this person will Wa be muntu there. nahasize nawe aza kunanirwa ajya kuryama asigira abakozi. That person that I left got tired and left the place. Nari Then ndi mu rugamba nk'uru rwa Dawidi, I was into a battle like this one of David. mbyutse mbura umukozi wo kuri kesi. When I was there, I Umukesi wabikaga amafaranga, missed the cashier that I hari mu had to. ijoro ry'ubunane twari turimo turakora kweri kweri. It was the night of New Year. Twari twakoreye amafaranga nk'ay'umwaka wose. We worked for a lot of money, maybe for Sanga a muri year. kesi yasizemo amafaranga 500. I found that she only Ngira left ngo igishoro 500. cyose cyari kiri muri ayo mafaranga. Every capital was in that money. Twari nashoye byiza cyane. I really invested a Hanyuma lot. n'abakiriya baraza koko. And now clients were Twacuruzaga there. ibintu by'ibiryo n'ibyo kunywa. We were into a business of food and Twacuruje drinks. iryo joro, That night we really umwana did w'umuhungu business. arayafata arayazinga, And then that boy akubita took it posha arakurikira. and he took it with him Ariko and nari mvuye went. muri veye nakiriye ijwi. But I was from an overnight, Hari ubuhanuzi bwari bwamanutse apotre hano numva n'ubwanjye. and there was some prophecy that came. I Aravuga felt ngo like this was ikigeragezo mine. kigiye kukubaho And he was saying that the trial that is coming to you, kirasa nk'ikiza gikomeye gikubita umutima wawe, it feels like it is the one that is ariko coming to battle. nukihanganira, But if you get, nyuma yaho ibindi biraza gushirwaho iherezo. it will get an end. Ariko biragora kwihangana ikigeragezo kije mu kindi. But it is hard for you to accept the trial Uhita that ubona comes into solution another. biravuna. Getting the solution is not easy. Ntagupfa guhita ukibona igisubizo. You do not get a solution Icyo ukora easily. ujya imbere y'Imana ukarira ukavuga ngo nanjye wandetse. What you do, you cry and tell God Uwo you munsi left me. niriwe imbere y'Imana ndira nabuze ijambo mvuga. That night I didn't have the Nkavuga words to Mana say. nagusenga kwanjye urakumva cyangwa I said, Lord, do you hear my prayers or not? nkomeza ushaka kwikomeza I would strengthen ariko myself, bikanga nkakomeza ndira. but I couldn't get to that. I could Nkabaza continue Mana to uri mu cry ruhande rwanjye and ask the cyangwa. Lord, are you to my Ariko side or hari ijwi not? nari natahanye ndagenda mfata agenda subiza inyuma ibyo nabwiwe muri veye, But I had to replay what I heard in the nongera overnight, kubisoma and I read it again ndi mu kwiheba kwinshi. when I was with a lot of sorrow. Mbona ijwi rirambwiye ngo fata Bibiliya. I had a voice telling me, take Mbona your muri Yobu Bible. 5 ijambo rirambwira ngo hamagara ubu noneho ari wakumva. I read into Job 5 saying that call now, there is Mbaza someone Imana who ngo can hear mpamagare you. nanyazwe bene aka kageni. And I say, am I going to call with all the Imana spoils they inyobora took uko from me? ngomba kubigenza. The Lord instructed me how to do Ndongera it. nshaka amafaranga nsukamo ibindi. I searched for other money, Turakora Imana irabigaruza. and we worked, and the Lord brought it Ariko back. icyo nari ndi gusengera But what I was praying for, cyakemukiye muri icyo kibazo. it got solved into that problem. Icyo kibazo nyine That same problem. cyakemuye icyo nari ndimo It nsengera. brought the solution to what I was praying for. Byari bibiri nari ndi gusengera. There are two things that I was Habanje praying for. icyari gikenewe What was needed was n'ikindi the one that came gikurikiraho before, and other came second nyuma y'ukwezi. after a month. Ariko hari ijwi nari But numvise there is a voice that I heard rimbwira ngo niwikomeza that was telling me, if you strengthen gahangana yourself n'ikije and battle that kije one, gukemura it ibibazo. is coming to solve Munyamasengesho uri problems. hano Prayer warrior who's here, nje kukubwira ngo ntibyoroha kubona ikibazo mu kindi, I'm coming to tell you that it's not kubonera easy. ikibazo mu It's kindi. not easy to see the trial into Dawidi another n'ingabo one. ze David and his ntabwo troop, byari biboroheye, it was not easy to bari mu them. buhungiro. They were into a Hanyuma rescue, n'aka kadugudu babahaye and also the city they nako gave them, karahiye, it was also burned, n'abana babo and also their n'abagore children babo nta na bake. and their wives. Nshuti yanjye
my friend. Dawidi nabo bari kumwe nabo bahuye n'icyo kibazo. David and his troops also had that issue. They were not able. Baraboroga. They cried Umwuka wenda kubashiramo. until their breath was about to Ariko nyuma end. y'ibyo byose haba hari Imana iri gutegura imbere. But after all that, there is what the Lord is preparing. There's the glory of God that comes from the issue. After the battle, to a prayer warrior, to a true prayer warrior, there comes solution. Let's give praise to our Lord. The Lord was preparing David to be a king, a strong king who will not run from everything. Whenever the Lord takes you to a strong battle, He is preparing you to be a mighty person, so that a small thing may come to you and then you run saying it's over. Amen. What you're going through, even though it is with others, but the Lord is preparing you to be mighty and for you to strengthen others. Amen. When I was reading the book of David, of Psalm, harimo ibitabo byinshi bya Dawidi urebye. There are a lot of books of David. Ishashimwe cyane. Amen. Ubutsinzi bwa Dawidi, the victory of David, atsinze Saul ari mu ishyamba rugamba yabayemo. When he won Saul in the forest, amuhaye imbaraga zo kuramya. It gave him amasaha a power to worship. 24 hours. Dawidi nangaye ntayifashaga hasi. David didn't put down his instrument. Whatever he could meet. Dawidi yacumuraga agacumura ku Mana akaryamana n'umugore na Barisheba. When David had to sin to the Lord, he knew well that he sinned to the Lord. That repentance was not only repentance. He had sorrow because the Lord has protected him for a lot of death and protected his family. My friend, where you are going through, you will not forget the Lord. The battle you're going through, the life that is strong, that is hard to you, you will not forget the Lord when he comes to you. Even though he can take you where, you will always worship him. You will always find time to him. You will take down your garments and remember the goodness of the Lord who brought back your spoils when your city was burnt. The Lord has a reason to all that. I went into a lot of battles, and that was beyond my age, and it was beyond my power, but I would fight things that are beyond me, but my heart will be strong. I would be strong, and I could see that the Lord is taking me from it. The way I get from it, I get other powers, and those powers take me to seek the Lord. No any other thing that the Lord can take you to without a reason. There is a place where God is taking you. That is why trials are over. One goes and another one comes. David and his troops cried. When it is like that, you cry. Even though you're a man, you cry. Because those battles are not. All those battles that come to prepare you, they fight your heart. Even though you can be strong, but you get tired. The heart gets tired. In our journey we pray and we call upon the Lord. The heart of strength comes. Sometimes we thank the Lord. But if something comes adding up to the one, then you being tired. But that tiredness brings an answer that gives you another power. Amen. Hallelujah. Amen. David nabo bari kumwe baraboroga. David and those they were together, they kandi abagore ba David bombi Ahinowamu bose n'abana be bari babanyaze. Hallelujah. Amen. Ariko ibyo byose byamwinjizaga ku butsinzi. But all that while taking him to victory. Hallelujah. Amen. Kugira ngo ugere ku butsinzi, for you to get to victory, kwikomereza kubiteka, just to strengthen yourself to the Lord. Rikatubwira umurongo wa 6 verse 6. Maze Dawidi arababara cyane kuko abantu bavugaga nk'abenda kumutera amabuye. Urugamba nubwo Dawidi yari kumwe n'ingabo 600 rwa Dawidi.
The battle was of David, even though he was with 600 uri troops. umugabo mu rugo, You are the man in your niwe house. munyamasengesho se cyangwa uri umugore, You are the prayer warrior. ikibazo cyose kije Whatever issue niwe that baza comes, kubaza ngo imana yawe iri hehe. you are the one they ask, where is your biragenda God? gute ko batunyaza abagore bacu? How will it go? They ni took wowe our urimo wives. urategurwa iyo ari wowe uri kubazwa ibyo bintu. You are the one who's being prepared if ntabwo you are the one birashoboka ko asked. ubibazwa uri umugore, It's possible to be asked that kandi being a mwese wife, mwahuye n'ikibazo kimwe. and that issue came umugore to you all. arabibona ko ikibazo kirahari, The wife can see that their issue ariko is ni wowe there, wasanga akakubaza ngo turabigira dute. but you are the one they come to Nubona and uri ask, what kubazwa will you iryo do? jambo, If you see that you are being ni asked wowe that imana word, irimo you are irategura the one that the Lord is kuzaba preparing ukomeye ejo to be hazaza. might in the future, kubera ko imana irashaka ko wowe because the Lord wants ari you wowe ujya gushaka igisubizo cy'icyo to kibazo. go and look for a solution to muri that wowe problem. harimo igisubizo cy'ibibazo biri In you kuza. there is a solution to that muri issue. wowe harimo igisubizo cy'ibibazo biri kuba muri urwo In rugo. you there is a solution to the issue that is going on. in wirirana that home. n'abariya barira, Do not cry with those who are shaka crying. igisubizo, Rather look for a solution. wivugana nabo, Do not speak with them. wivuza induru nkabo. Do not cry like muri wowe them. harimo igisubizo, bari abantu muri kumwe There is a bakeneye. solution in you that they need. bagukeneyemo igisubizo, They need a solution in you. kandi uri igisubizo n'ubundi ejo hazaza. And you are a solution abana bawe tomorrow. bagukeneyemo igisubizo, Your children need a none nawe solution urimo from uravuga you. ngo turapfuye turabura, And you are telling them that it's over. turapfuye biracitse. It's over to ariko us. kandi do ibibazo byabaye ni wowe bari kureba. But all issues that happen, they are looking up to you. yesu ashimwe. Amen. ndavuga n'umunyembaraga uri hano. I'm talking to a strong person who's ubutsinzi muri here. uku kwezi kwa karindwi, Victory in this July. kambaho akagero gato kaje muri jye. Let me give you a small example. nkunda kureba cyane, I love observing. n'ikinyenzi niyo waba ururushije ndarureba nkavuga rurimo ingenza cyangwa ni igishishi isanzwe. Even though it can be an ant, I observe it and ejo say, is bundi this normal? umukobwa akana kanjye karaza karambwira mama viens, aranjyana ngwino nkwereke, My little girl took me, ariko arantegereza yanga kunsiga. but she waited for me. kumbe yabonye Marie Jose yaje muri lavabo muri cuisine. He saw an animal that was in the. ikinyarwanda cye ni cya fake, avuga france nyinshi. muri lavabo yo muri cuisine hari harimo Marie Jose, ka koko gakunda kuba kari ku bikuta. Jewe iyo ntubonye nkwita abamidiyani bateye ubuzima bwanjye. Seeing them, I kill them, calling them Midianites. hanyuma uwo mwana aba arimo kunyitegereza, And he's akamenya ibyo nkora. observing me and seeing iyo what I'm akabonye doing. aravuga ati mama do. When she see it, he yabonye calls me. ipusa aza yiruka ati ngwino. When ntashobora she kubwira, see a cat, she ntiyabwira calls me. se, ntiyabwira umukozi, She cannot nta tell. wundi yabwira. She cannot tell everyone. iki Anyone. kibazo ni icya mama, This issue is for iki ntabwo ari my icya mom. papa. It's not for my dad. arankurura arantegereza atinda kumbwira. He calls me nako and waited kunsiga for me. umwana ko yanyiziritseho biti. I said, why is she waiting on me? turagenda tugeze kuri lavabo And we ngo kayi went. hano And said, it's here. agaki karimo. And I asked, ndebye what? nsanga agakaritasi koko karimo. Watching, I saw aka it. kantu kaje mu byombo, And I asked this thing that is into. kanyakabwaniye koko. mfata inuze ndakica, And then I killed it. nkavanamo ndakajugunya. I threw it. ahita arambwira ngo mama bravo kandi merci. And she told me, arabona thank ko mama you. ni umutsinzi muri urwo rugo. haleluya. Amen. hari dayimoni mama yica umukozi atabasha. umukozi yari ahari, abandi bose bari bahari. araza arantegereza, She waited on me. arambwira vayo. She told me, come. akunda kuza akambwira ngo doya pusi. She The normally pussy. shows me cuts. de pusi mama. Here are kandi cuts. wenda iyo pusi ije nk'ingenza, ni intumwa ya satani. And normally those cuts are ahari like ntawamenya. messengers. iyo amaso yanjye yirebye, When my eyes observed them, ndabimenya ko ari ipusi yaje gushaka imbeba cyangwa ko ari ipusi yaje mu mwuka w'umuntu nk'ingenza. I could see that that's ariko a iyo normal umwana cut or a yibonye ntahamagara messenger. umukozi. But when a child see that, he nta cannot nubwo call. ahamagara musaza we, hari musaza we akunda guhamagara. arantegereza niyo ntara akambwira ati ejo haje pusi. She cannot call his brothers or anyone. She ikibazo waits kiri on mu me. rugo iwanyu The issue that ni is wowe at abantu your bose home, berekejeho amaso. everyone are looking up nuko to ari you. wowe kigiye kugira uhambaye. That is because it's bringing witinya light to ngo uri you. umugore. Do not get afraid niwe that Imana you're a ahaye woman. inkoni You are the one muri whom uwo the Lord gave a muryango hold. In yo that kugira home, ngo so ukubita that abamereki. you can fight the niwe abamereki Amalekites. bategereje. You are the one whom Iyo Amalekites are udahagurutse waiting ntabwo to. mwatsinda. If you do not stand, you cannot dawidi win. ngo abantu benda kumwica, David, people will stone ari we him. batumbereye. They were focusing dore on him. ikibazo kirakomeye. This issue is none ko hard. abagore bacu babanyaze, Now they took our wives, kandi nabe bari barimo. and there was also bose his bari bari mu wives. kibazo kimwe.
They were all in the same issue. But there is what David had to do. There are issues and battles that when David didn't find any solution, people looking at him wanting to stone him. Verse 6. Hallelujah. Amen. Abantu bose bari bafite agahinda, umuntu wese ababajwe n'abana be n'abahungu be n'abakobwa be, ntawe arebaga Dawidi. Nobody was focusing on David. Buri wese yarebaga ibye, everybody was kandi looking babireba muri Dawidi, and they could look them through David. Iby'umuryango wawe biri muri wowe, your thing is in iby'abaturanyi bawe biri muri wowe, what is for your neighbors, ibibazo biri muri ako kazi biri muri wowe, the issues that are hari in that impamvu Imana yahagushyize, there is a reason why the Lord took you there, and He anointed you so that you may fight giants on that mountain. He anointed you to fight those giants on that mountain. They all observed David. It could be sad if you're David and sleeping. If you're the one your family is focusing to. And the reason why there are two, it is because you are two victory. Hallelujah. Amen. Kera nk'ubu 2015 cyangwa nakanga najyaga kuva kera nkunda amajoro kandi Imana ibinkomereze. In 2015 I loved nights. Hari umuturanyi wajya gurara umpamagara ati ingwiraje babayoherezaga ibintu bikomeye. There is a neighbor who could spend the night calling me. Abapusaraje rimwe iri munsi y'umudoka indiri hejuru y'inzi indiri kwidirishya baradora. None mbabarira uzuntabari. Please come here because cats are all over. Yabaga zikondi maso. She could know that there is a reason why God took you to that city. You do not have to sleep. Amen. Sometimes I would be sleeping, and hear an owl singing. And I ask God why this owl, or the spirit of death in your neighborhood. And I say there is a reason to why God placed me here. I wake up and pray for my family and pray for that neighborhood. I could fight that spirit that wants to steal someone. Brethren, there is a reason to why you are in that job. There is a reason to why you are in that family. It would be sad if you were crying the David that God anointed to kill the giant. Why was he the one who went there and observed the giant? He did not see the greatness of the giant, but he felt the anointing without seeing how he waited, without observing his experience. Rather, he felt anointing. He felt thirst and the zeal. Philistine who was not circumcised, and he's disrespecting the people of God. May that despise that is in your home. You are the one who are anointed for that. There is what you can do and get out that despise. Everyone could take a close look to David. They wanted to stone him. They were from him. David was not, had not remained in the city. It is because the solution was in David. The solution is in you. Say it is in you. And do not despise yourself. There is what you can do. Hallelujah. Amen. There is what you can do. Ariko Dawidi yikomereza ku Uwiteka Imana ye. Mu murongo ukurikiraho, maze Dawidi abwira Abiyatari umutambyi mwene Ahimeleki ati ndakwinginze nzanira efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Komeza. Haleluya. Dawidi aherako agisha Uwiteka inama ati ninkurikira izo ngabo nzazifata. Aramusubiza ati zikurikire kuko utazabura kuzifata ukagarura byose. Niki cyatumye aba bantu batumbera Dawidi bamuhagurukira? What caused people to observe David? Kandi mu bigaragara bahagurukanye nawe. And normally they were with him. Imana yashakaga ko akora kino. The Lord wanted him to do this. The battle that you're going through. A lot of noise that is in your ears.
Hear me well. This irashaka ko message is wikomereza yours. kuwiteka They want you to hari strengthen umwambaro yourself imana to the ishaka ko Lord. wambara There is a garment that the Lord ukajya wants mu you to put on mwiherero so that you can hari be. umwambaro imana ishaka ko wambara There is a garment that the ukajya Lord wants you ahantu to put on gusenga and go in a place ukava and mu pray. rusaku Go out of the rw'abamuhuje noise imibabaro of those with wowe the same ukajya sorrow gushaka igisubizo ku and mana go to look for a solution from igisubizo kiri God. ku mana The solution is to ariko ni God, wowe imana yahisemo but you are the one that the Lord chose ko ari wowe ugomba kugihabwa to be given. niba iyi That's mesaje ari iyawe If this message is va mu yours, rusaku rw'abarira get out from the va mu noise. rusaku rw'abasakuza Get from the noise of people tandukana shouting. n'abandi abo musangira ku mameza saa sita mu maranshi Go from that table of people you share injira muri lunch. jene Go to ambara fasting. umwambaro w'inzara Put on that ambara clothes. umwambaro w'ijoro shaka umwitero w'ijoro va mu rusaku dore ahantu imana ishaka kuba Look where the Lord wants mu you to be. rugamba dore aho imana ishaka kuba In the battle, look mu where the Lord ntambara wants dore aho you. imana ishaka kuba In the battle, look mu where the Lord bibazo wants biri mu you. rugo dore aho imana ishaka In a kuba lot of issues, look where the wivuze Lord wants induru you to hamwe n'umugore be. wawe Do not shout with your wife. witakana n'abana Do not cry with your hunga genda children. ubaza imana Go and ask dawidi God. ahera akagisha uwiteka inama ati David asked the Lord, ninkurikira izo ngabo nzazifata if I follow them imana alive, iragukeneye uri wenyine the Lord wants you alone. wibaza ikibazo Ask him a cy'ibyawe question byanyazwe of your cy'ubuzima spoils, uri gucamo of the life you're going cy'ibibazo through, bihora of the byisukanura issue that is always there, ibibazo bidahinduka issues that don't change. buri munsi biza hejuru y'ibindi Every time issues n'iki are coming, wakora what can you do? ambara umwambaro ujya imbere y'imana Put on a cloth and ambara go umwambaro before the ujye mu Lord. mwiherero Go into ujye prayers. kuganira n'imana Go to discuss with the Lord. uwiteka azaguha igisubizo muri uwo The mwiherero Lord will answer you in those uwiteka azaguhera prayers. igisubizo ku gicaniro cy'uwiteka The Lord will answer you on that uwiteka altar. azaguhera igisubizo byuka nijoro ujye gusenga Wake up and pray at night. kera nkishaka When I was imana newly yantumyeho wedded, umuntu uvuye icyangugu the Lord brought a person to nari me. ntaramenya iby'abahanuzi ko bahanura I didn't know about araza prophets. arampanurira arambwira And he prophesied to me. yarazanye n'inshuti yanjye mu rugo kudusura He was with my friend arambwira ngo imana iragushaka and told me, Lord ku karago wants ka you wenyine alone. ahantu uri wenyine utari kumwe n'umugabo Where you are alone without your ahantu ha wenyine husband. ukibeta ukajya hawe Where you are alone. nabwira imana ntabwo najya ukwanjye And I could tell the Lord mu I by'ukuri cannot go nta n'umwaka alone. twari bwamarane It wasn't even a year. numvaga aho nica ariho bosco yakwicara aho ahagaze nkahagarara donc nta byo gutandukana I felt like we could never be separated. I could stand where nkahita he's ngenda nkamubwira standing. ntumva uko umuhanuzi yambwiye I went and told him, look agahita how they asubiza ngo told me. reka bateka mutwe gusa ibyo ntibikibaje kukubwira What are they telling you? ashyiraho ibintu bigoye uwo muntu That people said, ndabona that person said, ibihombo he said hard ndabona things. urupfu I see death. ndabona ibyago I see ibintu challenges and by'iterabwoba trials. gusa Things that ndabona are only sad. babanyaga I see ndabona people telling stories from ubukene you. I see ndavuga poverty. nishi dayimoni ushinzwe cyane ibyo bintu biteye ubwoba iwanyu I said, go with your things. ariko yarampaye mesaje But he had given me a message. yarampaye mesaje He had given me a ariko message. kondisiyo kugira ngo nsinde urwo rugamba But the condition to win that yarambwiraga ngo battle, uzajye ukwawe kwa wenyine he told me, go alone. ndavuga mu izina rya yesu And I said, in ibyo the name of byago Jesus, shi those issues, I njya rebuke kwibwirira them. umugabo wanjye And I want to tell my husband, numva n'ibintu yambwiye look what they told me. n'ibyanjye si ibye It was mine, kuva uwo not his. munsi From that day, nibyo narotaga ku icyo gihe naramubwiraga nkabyuka ntinarose ibi I woke up and said, I imana dreamt irambwira this. umva muko kabanyivuzivuzi ni wowe mba naganirije The Lord told me to keep quiet hanyuma we because agahita abipfobya nkinjira muri ya kote y'uwapfobeje he could not accept it, and I entered into that bya bindi side. yabipfobeje sinabiha agaciro And that one he despised it, and I Ibyishimo didn't give it bibonesha value. amaso. So I saw it with my eyes. ibyishimo bibonesha amaso I saw it with my eyes. ariko nsubije amaso inyuma ni ko icyo imana yambwiye But replaying that, I required ntangira what the gukora Lord kwa gave me. kundi nyine I started to work the ariko way na he nyuma required me. narota But if I would get ntumva dreams, inzozi I could get dreams. ibyo imana iri kuganiriza ni ibyawe What the Lord is telling ibanga you is ryawe yours. n'imana That's your ni secret with urugamba him. ugomba kurwanira mu bwiherero It is a battle you have to fight kuva icyo gihe secretly. kugeza uyu munsi From that time until now, iby'umwuka ni ibyanjye si ibya bosco spiritual things are mine. mubwira ibimureba I could tell him what ibitamureba concerned sinjya him, mbiganira nawe and I do not tell what it kuva doesn't icyo concern gihe him. From that time, inzozi zanjye ni ibanga my dreams are a hanyuma hari n'ibyo secret. namurotagaho But there are things hanyuma that I rero could dream nakuroteye about ibi him. ngibi I ariko dreamt ibyo bintu this. uba urota
nka byose nkamubwira nkasukaho. And I could tell him bukeye Imana everything. irambwira ngo ibintu ujya kubwira uriya muntu nakubwiye si ibye ni ibyawe. After that time, the Lord told me that the things are urugamba mine. ndiho And I found that the nijye battle I ugomba was in, kururwana ntabwo turufatanije. I'm the one who had to fight them. icyo gihe inkuru z'Imana zikaba izanjye nawe. From that time, my stories with God amabanga would be y'Imana yanjye ours. akaba yanjye. The secrets of the Lord would be mine. nabwirwa nkajya kurwana. If I could be told, then I go to akabona the amubwiye battle. gusa nimfite amasengesho. Then he could see telling him iri that I joro have ndarara ku prayers. rusengero. Tonight I will spend the mfite night at iminsi itatu church. ku rusengero I ntataha. have 3 days izo at ni church. zo nkuru gusa njya mubwira kugeza uyu munsi. Those were only the stories that I could tell amakuru you. urimo urahabwa The stories that you're nayo being kujya hano informed to, Dawidi yarari. they're to go where ibyo David bintu was. warebesheje amaso Those things that you saw wijya with your own eyes, kubiganira n'utabirebye. do not go to discuss it with araguca people. intege. He will mube muri discourage you, koti imwe. and you will be to the habura same uhagarara side, ku rugamba. and nobody will stand in habura the uhagarara battle, ku rugamba. and nobody will stand in ariko the Imana battle. kugira icyizere. But the Lord had hari trust in amavuta you. Imana yagusize. There is anointing kugira that ngo the Lord gave urwane. you to fight. hari n'ibyo ntamubwiraga. There are things I could not tell him. nashoboraga kurara no mu masengesho ahandi ariko ntamenye detaye. I could kuko spend, ibyo ni urugamba rwanjye surwe. because that was my battle. Not his. byaturutse ko Imana yantumyeho mubwiye arambwira ati ubwo mwarasaze. It came from the way the kandi Lord, ibyo Imana arimbwiye byari ukuri. and what the Lord told me was true. ibyo Imana ivugana nawe ni ukuri. What the Lord is telling you is true. iragushaka wenyine. He wants you alone. ikomereze ku Mana. Strengthen yourself ambara to the umwambaro Lord. ujye kuganira na data. Take that clothes Imana and go to. irakubwira icyo uri bukore. He will tell you what to do. hanyuma warabona uzanye iminyago. And then he will see you bringing muzishimana spoils. muyisangira. You will all rejoice Hallelujah. together. Amen. muzishimana murisangira. You will rejoice izaba together. ari iminyago ya Dawidi. There will be spoils of izaba ari David. iminyago ya Pastor Sera ntabwo izaba ari iminyago ya Bosco. There will be my ruriya spoils. rugo rubamo iminyago ya Pastor Sera nyinshi There, kubera urugamba rwinshi. because of a lot of nawe battles. arabizi ku rugamba rwinshi urwo rurandeba nawe ufite ibyiwe bimureba. He also knows ibyawe that bikureba bitareba uwo muri kumwe. what concerns you that does not komera concern Imana those amashyi you are buri together. kunyumva. Haleluya. Amen. hari impamvu mbavuze ibi ndumva nuzuye umwuka wera. reka tujye mu Kuva 17 Let's be hanyuma in ndashaka Exodus kubahagurutsa 17. tugasenga. Haleluya. Amen. vuga ngo Imana yangiriye icyizere. Say the Lord has muri trusted icyo me. cyizere no guhura n'intambara And that trust no you may kuvunika battles, cyane. even though you may get ariko hari tired. icyo Imana irimo iragutegurira. But there is what the Lord is ejo uzaba preparing umuntu you. ukomeye. Tomorrow you will be a mighty uzaba person. uhambaye. You will be a great Imana irimo person. iragutegura. The Lord is preparing you. ambara umwambaro ujye kubaza Imana. Put on that cloth and go to ask the Kuva Lord. 17 Exodus 17, Kuva 17 umurongo wa haleluya. umurongo wa 11 verse 11. oya umurongo wa 10 cyangwa wa 9 se hera kwa 8. Start from the 8th verse. maze haza abameleki kurwaniriza abisiraheli irefidimu. komeza. Mose abwira Yosuwa ati udutoraniriza ingabo mugende murwanye abameleki. ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Mose. Haleluya. hano hantu harimo ba Mose. aha hantu harimo ba Dawidi. There are Davids and Moses here. aha hantu harimo ba Dawidi. There are Davids here. Yosuwa bigenza uko Mose yamutegetse arwanya abameleki. Mose na Aroni na Huri barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Komeza. Mose yamanika amaboko abisiraheli bakagira gute? Bakanesha. yayamanura abamaleki bakabanesha. Komeza umurongo ukurikira. Maze amaboko ya Mose araruha. Ndaza kubwira abantu babana na ba Mose hano. abantu babana na ba Mose. I will talk to people who duha live Imana with icyubahiro. Moses. Amen. umugabo wa Jeni genda umwicara iruhande nkubwire aya maboko uzajya uyakomeza niba ushaka ko urugo rwawe rutsinda. aha hantu ndumva amahishuriwe sinahateguye. ni urugero ndimo gutanga. yicara iruhande impande ya Mose we. Mose wawe ni uwo nguwo mu rugo rwawe. nukomeza amaboko ye intambara zizarangira mu rugo If you rwawe. strengthen her arms, the battle will be over. uri Huri hanyuma ukabana na kuri Mose ukabana uri. You are Moses and you are Hur. Yesu ashimwe. Aaron na Huri baramira maze amaboko ya Mose araruha. Subiza mu murongo wa 11. Mose yamanika amaboko abisiraheli bakanesha. Be bari hehe?
ngwino hano usanga umugabo wawe uzumanika ariya maboko ujye uyakomeza amaboko ya Mose w'urugo rwawe uyakomeze n'urugero ndi kubaha ibi bintu mubimenye. Haleluya. Uriya mwana egera mama wawe ufata ukuboko kwe, Yesu ashimwe, mwegere ujya kure iyo nebura yisigamiye iki. Ngomba gukomeza amaboko ya mama wawe, hanyuma niwe uzamuvura n'ibikomere biri mu mutima we, niwe uzamuvura ibikomere biri mu mutima wawe, kuko gupfukama kwa mama wawe n'ubutsinzi kuri wowe. Nuzajya ubona yanesheje ukabigira nawe ukamufasha, muzajya mutsindwa. Reka duhe Imana icyubahiro. Babarira ukomere umwami wanjye. Haleluya. Amen. Ndavugana na ba Mose bari hano. I'm talking to Moses hanyuma who are nkabwira here. Baroni n'abahuri. And I'm talking to Aaron and Hur. Strengthen those arms. Abatari hano nabo baze kutwumva. Also those who are not here, may they hear us. Apasi atubwiye ngo go and tell them, Pastor told me, strengthen these arms. Hanyuma Subutsinzi na Christelle ninde Aroni mufatane mwese kuko mwese muri abanyamuhamagaro, namwe muri abanyamuhamagaro, ariko bebe nawe urabizi ko rwose rishara ari Mose tutire tuvuga amagambo menshi ngo tuyavuge dusobanure ibisobanuro. Ufite Mose mu rugo sibyo? Mwese simubizi wifitiye Mose rwose. Aroni we jye ufatira ku kuboko gusa, nushaka kugufate ugukomeze we wiryamira usinzire, ariko gukomeze mwafashije dukomera mwababa ugukomeze uryamye ariko ugufate usinze ariko ugufate uko kuboko nukakurekure. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo Imana duhe ba Mose bakomeza amaboko yacu. Say that may God give us the Hallelujah. Amen. Bahuri nako Baroni bakomeza amaboko yacu. Aaron and Hur. Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha, yayamanura Abameleki bakanesha, Abisiraheli bakanesha. Uyu murongo singushaka sindawugeraho, komeza inyihero 11. Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakabanesha. Iyo amaboko atamanutse, amaboko atacitse intege, nta mwanzi ukwinjirira. Yesu ashimwe cyane. Muri Bibiliya haratubwira ngo biragoye kwinjirira umunyamaboko uri maso uhagaze ngo bashe kumunesha. The Bible tells us that it's hard to win someone who's standing. Uri Mose w'urugo rwawe. You are Moses to your home. Rero numanura ayo maboko. So if you fight, if you get, you have to ugomba gutoza Baroni. You have to prepare Aaron. Abatoza uzikoca. If you don't prepare them, the time of getting tired comes. Someone is getting to 15 and you did not prepare them how they could handle. You need Aaron to your house. Prepare them. Hallelujah. Amen. We need Aaron to our house. Because when your arms are down, Amalekites come to fight. When your arms are tired, you get attacked. Poverty comes to you. Before to come to this calling, I had the altar in our neighborhood. But it was for the family because we worked in home. And normally when we were in home, our husband would come and pray for our home. And the husband that could have trust in me and tell me, may the Lord bless you. My wife didn't pray and we could fail. Battles could get into our home. But now she is praying and things are getting solutions. Moses, do not get tired. Moses, do not take your arms back, because if you take them down, Amalekites will attack you. For us to enter into our victory time, it is for us our arms to be if they are tired, go to look for the solution to Aaron. Look for someone who helps you. Say, I need your prayer. I love people who ask me that. Aroni turagusaba kwiga imbere Marara, nari ndimo nibaza ukuntu uri bubigenze, none yaje. Karibu hariya byubahiro byanyu, hanyuma uzufata amaboko ya Mose. Dukomere Imana make kubwa Mose, kubwa Aroni.
suhuza umuntu mwegeranye uti uraho Mose we ariko mukomere Imana amashyi cyane. Hallelujah. Amen. Amaboko yawe natentebuka. If your arms are tired, nta butsinzi buzaba buri mu rugo rwawe. there will not be no victory in your home. Kwihuta. Amaboko yawe natentebuka. When your arms get tired, ubutsinzi ntibuzaba bukiri mu rugo rwawe. victory will not be to your igihe cyose home. uzaba uzi ko amaboko ahagaze neza. Every time you know that your arms are standing igihe cyose uzaba still, uzi ko amaboko ahagaze. every time you know that your arms are not tired, without any emptiness, uzamenye ko kudashobora gutsindwa. know that you cannot fail. dore ikintu kizadutsindisha. Here's what will bring nuko victory. amaboko yacu azatentebuka. It is our arms. nuko kwikomereza kuwiteka kuzagabanuka. It is that naho urugamba strengthens. rwakomera rutakomera. Even though the battle is komeza uhagarare ku maboko yawe. continue to stand on amavi your yawe arms. ntagatentebuke. May your knees not get ijambo tired. ntirigashire muri wowe. May the word not gusenga end in you. ntikukanamuke. May the prayers not end igihe in you. cyose amaboko agihagaze. Every time when your arms ntabwo are still uzigera standing still, utsindwa. you will not. ubutsinzi buri ku buzima bwawe. The victory ngo is mana still yanjye alive. nkomereza amaboko. Say, Lord, noneho strengthen my shiraho arms. umurongo wa 16 wa 12 Now let's twihute. see the 12th verse. haleluya. maze amaboko ya Mose araruha, bajyana ibuye bararimutega aryicaraho. Aroni na Huri baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye akomera ageza ku izuba rirenga. Komeza. Abantu bafite ba Aroni tubakomeye mu mashi. People who have their Aaron, let's toza applause. Aroni, toza abo bana. Prepare Aaron and your ntukisengane wenyine mu children. rugo. Do not pray alone in shyira your home. igicaniro mu rugo rwawe, Put an altar in your kandi home usobanurire ko Satani ajya arwana intambara. and explain to them that wigisha Satan abana bawe attacks. intambara y'umwuka. Teach your children ejo igihe spiritual amaboko yawe warfare azananirwa bazayakomeza. so that when your arms get tired, bashaka they will igisubizo support them. cy'ubutsinzi kuri Isiraheli. They looked for a solution for Aroni Israel. na Huri bashaka igisubizo cy'ubutsinzi kuri Isiraheli. Aaron and who looked for a solution of igisubizo victory. cy'ubutsinzi kuri Isiraheli The solution of yari victory amaboko to ya Mose Israel. agomba guhagarara. There were the arms of Moses that had to be igisubizo cyo steady. gutsinda kw'ingabo zari kumwe na Dawidi The solution to the kwari victory of the ukujya troop with kwikomereza David kwiteka kwa Dawidi, was to strengthen kujya the kubaza Lord to Imana David, n'iki twakora. to go and ask the Lord what can igisubizo we do. cyari ku mavi ya Dawidi, The solution was to the knees igisubizo of cy'ubutsinzi David. kiri ku mavi yawe. The solution of the victory is bashatse to your igisubizo knees. bano bagabo. They looked for the Aroni solution. na Huri bashatse igisubizo. Aaron and who they looked for baragiye solution. baritegereza, They went and took basanga observed, amaboko y'umukozi w'Imana yamanutse. and they found that when the arms of Abamaleki barimo Moses are down, baratsindwa. Amalekites are winning. basubiraho bagasanga amaboko ya Mose azamuye. And when they find the babona arms of ikibazo cyo Moses gutsindwa up, now they kiri saw ku that, maboko y'umukozi w'Imana. that the issue is on the ubaha arms of Mose mu Moses. bana. Respect the Moses that you ubutsinzi live buri with. muri we. Victory is still. haleluya. Amen. mushyigikire mu gusenga kwe. Support her in her mukorere ka potaje prayers. igihe yirije we byakunaniye. Prepare food for her if you fasted. haleluya. Amen. reka duhe Imana icyubahiro. Amen. igisubizo cy'ubutsinzi kiri kuri wowe. The solution of shaka victory is igisubizo to you. kugira ngo utsinde. Look for that solution. tegereze reba victory. neza. Took a close iyihe observe. mpamvu murimo muratsindwa. Why are you amaboko failing? yaratentebutse, The arms are not gusenga steady. kwaragabanutse, The prayers were, amasengesho yabaye make, your prayers none were abamaleki few. barabinjiriye. And now Amalekites niyo come to your mpamvu home. murimo muratsindwa. That is why you are failing. Uri bararungurutse, Who took a basanga close look, impamvu Abayisiraheli barimo and baratsindwa. they saw that the reason why Israelites amaboko are failing, yananiwe, their arms that are habayeho tired. kunanirwa kwa Mose. Moses was tired. nta kunanirwa kugomba kutubaho. We do not have to get tired. winanirwa, Do not get tired, kuko urugamba ruracyari imbere yawe. because the battle is still before wicika you. intege, Do not get tired, kuko urugamba ruracyari imbere because yawe. the battle is still with you. ukeneye bagufata amaboko. You need people to abarinzi support ku you. nkike tubakomere mu mashyi. Let's clap. ongera, Continue. kandi ruriya rugamba ntago rworoshye. And that battle is not iriya easy. saha wafashe ntago yoroshye. That hour you took is buriya not mama ufashe easy. amaboko ya Rehoboti. You are supporting cyose the arms of agihagaze, Rehoboth. That time they're ntabwo still Rehoboti steady. izatsindwa. Rehoboth will not fail. haleluya. Amen. wimanura amaboko. Do not komera take umwami wanjye back those amashyi arms. cyane. Amen. haleluya. Amen. hanyuma hari ikintu mvugana nawe. There's something I'm itegereze telling you. impamvu urimo uratsindwa. Take a close look to why you are wisakuzanya failing. n'abasakuza. Do not shout to those shaka who are shouting. igisubizo kiri muri wowe. Rather look for a solution that duhaguruke is within you. dusenge
komera Imana amashyi duhaguruka. Igisubizo kiri muri wowe. The solution is with you. Amaboko yawe niyatsindishiriza ubuzima bwawe. Your arms are the one that win for your life. The power of prayer, the one that brings victory. There is power in your life. It is hidden in the prayer of 3 a.m. It is hidden in the prayer of 2 a.m. It is hidden in you holding hands. There is a place to where your life is held, and now you left it. You're from work and you sleep. If you get tired and sleep, may you remember the Amalekites who are with you. You should not be tired. Because Satan never gets tired. He works 24 hours. And how many hours are you working? Ask the one you are with, how many hours do you work? May the Lord give you victory. Amen. May the Lord strengthen your arms. First stretch your arms and say, Lord, strengthen my arms. Lord, strengthen my arms. These arms have to be always steady. Amen. I saw that it can happen. It happens that every day when I held arms, we could meet a lot of attacks in my home. Until I got married, I could see battles. But if my arms were up, Amalekites would fail. If I couldn't take them back, in prayers I could bring victory. In fasting we could win. Amen. Someone who's hearing me, I ask to you so that your arms could be steady. If they do not get dismantled, you will enter into victory. And the next month you will win it. And the next one you will win it. Amen. You will not fail. You will go from glory to glory. Because your arms are steady. Your knees did not. You are always asking the Lord, my city was burnt. Every time when you are in those people you work with and live with, you are in the side of people who live. Where your answer is to your knees, you get an answer of God. Let's now pray for the first thing. We're going to pray for 3 things. Say that my arms should never get tired. We're going to tell God, please strengthen my arms. It is in Exodus 17:11 and in 1 Samuel 34 where your arms have to be strengthened to not be discouraged. David and his troop, they were shouting at him, but the solution was into him. Exodus 17:11. Please put that scripture. May your arms never get We're going to tell God, please strengthen my arms. Your knees, may they never get tired. When Moses and when they were up, your enemies, may your enemy never rejoice over to you. This prayer that you're going to pray, may your arms never get discouraged. May victory be always to your life. You have always to check yourself. Do not remove this verse. When Moses held his arms up, the Israelites could win. Tell God, now I know that victory is to my hands. I know that they are to my knees. I ask you so that you may strengthen my arms. Can you pray together? Let's pray. Father, in the name of Jesus, we call you, O Lord. May my arms never get tired. People who believe together pray. May the Lord strengthen your arms. Hold your hands together. May the Lord strengthen your arms. May the Lord strengthen the arms of intercessors. May they never get tired. May our worshippers never get tired. Continue to strengthen your strength. Father Lord, we are before you. We are into the month of victory. But if these
arms could get twakwinjira mu tired. gutsindwa. We could enter into Turagusaba failure. Uwiteka We Mana, ask you, O Lord, amaboko so yacu that our arms, uyakomereze you imbaraga. may strengthen them, O Lord. Komeza aya maboko data, Strengthen these arms kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomere. so that this work of Rehoboth you will get ntizigere strengthened. itsindwa. So that Rehoboth Komeza will amaboko never ya fail. Amanda, Continue akomeza akora strengthen umurimo me, wawe, so that I may continue. akomeze yinjire mu butsinzi. Mana dukomereze amaboko Father, strengthen our mu izina arms. rya Yesu. In the name of Jesus. Ntidutendebuke So databuja. that we may not get Komeza amaboko failure. y'abarehoboti Strengthen our aho arms, bari O Lord, hose, wherever they are. abadukurikiye Whoever is following, komereza amaboko, strengthen their arms. abari hano Those who are here, dukomereza amaboko strengthen our mu arms. izina rya Yesu. In the name of Jesus. Ntidutendebuke aya maboko papa, May our arms never get udukomereza tired. amaboko twambika imbaraga Strengthen our arms and mu give us izina ry'umwami courage. wanjye In Yesu. the name of uhere Jesus. none ukageza iteka ryose. So from now to Ntabwo ever, nzarira, I will not nava mu cry. buzima bw'abarira. I'm coming over from the Vuga ngo life of amarira those who arangire cry. ku buzima bwanjye. Say, cries are for over to my Ndasohoka mu life. marira yo I'm gutsindwa. getting out from cries of failure. Ndasohoka mu marira y'ibibazo. Getting out of cries of Ndasohoka mu issues. gahinda k'ibibazo. I'm getting out of sorrow. Ndava mu buzima bwo kwiganyira. Getting out of Ahubwo sorrow. ndagusaba imbaraga Rather, z'ubutsinzi. I ask for strength of Ndagusaba victory. imbaraga kuri aya maboko, I ask strength to these kugira ngo arms, nkomereshe aya so that maboko. you can strengthen Amaboko these yanjye arms. abashe gutsinda. May these arms ntazigera amanuka. so that they can never be Izina rya tired. Yesu. In the name of Jesus. Amaboko nari naratsinzwe. Whenever I got Sinzongera failure, gutsindwa. I will not fail again. natsinzwe amaboko yamanutse. I failed when my arms ariko were noneho down. Mana yakomeze. But now, Lord, strengthen amaboko them. yanjye azongera kumanuka. My arms won't be tired Yazamure, again. fata uwo muntu uzamura ukuboko Take them kwe. up, your arms. Haleluya. Amen. amaboko yanjye ntazongera My gutsindwa. arms will not fail vuga ngo again. uko unyamanitse. Say the way I'm putting them Nsabye up. imbaraga mu buzima I'm bwanjye. asking for the strength in my Nsabye life. imbaraga zo It's gukomera. the way I'm asking kugira ngo strength, ubutsinzi so butazaza that mu buzima victory bwanjye. could be to my life. ubutsinzi butazaza mu So rugo that rwanjye. victory could be to my life. ubutsinzi butazaza mu itorero ryanjye. So that victory amaboko could be yanjye to my life. akomere data. Strengthen my arms, O sinzongere Lord, kumanuka so that I hasi. could never fail sinzongere again. gucika intege. So that I could never be Umwuka wo discouraged kurangara. again. The spirit of unanishwe destruction, kuri iki gicaniro. I destroy it on kandi this imana mountain. yanjye ushyireho iherezo. Lord, put an end on it. ntabwo nzongera I will kurangara. not get astray amaboko again. yanjye yakomeze. Strengthen my arms, O uraho Lord. kirangazi iyo ari yo yose. Remove every distraction. uraho kirogo iyo ari yo yose. Remove every distraction ikindogoya mu gihe cyo kuzamura that amaboko. distracts me in the time of uraho raising my kirogo iyo ari yo arms. yose. Remove every distraction ikindogoya mu gihe cyo kurambura that amaboko. distracts me in the time of tagira icyubahiro. Oh Lord, iri sengesho rikugereho. may this prayer get to unyambike you. imbaraga z'iteka Give me ryose. strength every time. sinzongere gusubira May inyuma. I never fail again. sinzongere gucika intege. May I never be discouraged sinzongere again. gutsindwa. May I never amaboko yanjye fail akomeza again. azamuke. So that my arms could always be ntazongere up. gutentebuka. So that they may mu never fail izina rya again. yesu kristo In the nazareti. name of Jesus of Nazareth. haleluya. Amen. koma amashyi kubw'ubutsinzi. Applause for that vuga ngo ndi victory umunyembaraga. and say I'm victorious. ndi umunyembaraga kurushaho. I'm victorious. haleluya. Amen. kuva 17 14 mbabwira icya kabiri dusengera 14 na 15. Exodus 17, 14 and 15. abanzi bahora badutera bisubiraho nka rya sengesho twasenze. The enemies that are always attacking us. kuva 14 17 nako uduha umurongo wa 14 n'uwa 15. Exodus 17, give us verse 14 Hallelujah. and 15. amaboko yawe akomeza azamuke. May your Ndashaka- arms always be stretched. ndashaka ko dusengera abanzi bacu I want us to pray for our enemies bahora batwataka, who are always attacking bahora us, bagaruka who are always coming over tumaze and gukomeza over. amaboko yacu. After strengthening our uwiteka arms, abwira mose ati the Lord told Moses, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso. write this in a book and ubwire yoshuwa tell it to Joshua yuko nzakuraho rwose kwibukwa that kw'abamereki. I will remove the remembrance of every Bakibagirana Amalek. bakibagirana mubo mu isi no mu ijuru, munsi y'ijuru bose. So that they will be forgotten. 15. 15. haleluya. Amen. wite 15 isashimwe cyane. imana ikureho abanzi bawe burundu bibagirane. May the Lord remove your amaboko enemies. yawe nonaha Now your arms, uyazamuye kuri iki gicaniro. raising them to this imana ishireho altar. iherezo ku banzi May the bawe. Lord put an end witeka to abwira mose enemies. ati The Lord told Moses, andika ibi. write this. witeka abwira mose ati andika ibi The Lord told Moses, write this mu gitabo bibe urwibutso. in a book of remembrance. bibwire yeshuwa yuko nzakuraho rwose kwibukwa kw'abamereki. Tell it to Joshua that I will remove, bakibagirana mubo munsi y'ijuru they will bose. be forgotten. umurongo wa 15 inshuti yanjye
ibi tubyandike mu gitabo ko Imana ishyizeho iherezo ku banzi bacu. May we write this in our books that God is putting an end to our enemies. Imana ishyizeho iherezo The Lord put ku an banzi end bawe, niryo sengesho tugiye to your gusenga. enemies. That's what we're going to pray Umurongo wa for. 15 mwawuze, katujye mu gitabo barukerereza nibajya baba waje, ariko se mufite rukerereza gwe. Mose yubaka igicanira cyita Yehova nisi. Noneho mpa Yesaya 14:25 Yesaya 14 Isaiah 14 aravuga ati Uwiteka yarahiye ko azajya arwanya abameleki ibihe. Uwiteka yarahiye, iyi ni 16 kuva, aravuga ati Uwiteka yarahiriye ko azajya arwanya abameleki ibihe. Every time. Musubiremo ibihe. Say all byose mu buzima bwawe. Every time in your life. Uhereye ubukageza iteka ryose. Starting from now to ever. Tuvuye mu masengesho y'imisi 70. We're from prayers of 70 days. We're entering into the victory month. It's not only for victory. It is for fighting the Amalekites. Those who fight your life every time. Those who make you tired in your journey. Those who fight your life every day. The Lord has said that this is the time to fight them. Amen. We're entering into victory. We need children of the Lord that thank God. And they thank God without. They thank every time. We need thanks in the mouth of the children of God. Amen. The Lord is coming to fight your enemies. We're going to pray not saying now every time. It's not only July, it's every time. Pray your eyes and see what the Lord has done. And may the Lord remember what you prayed. And may He fight for you every time. May He not allow Amalekites to fight your back. The Lord is saying that they won't, writing it in the book and say God has put an end, that they won't fight my life again. Isaiah 14. Haleluya. 24 banza 24. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nagambiriye niko bizamuvuge. Niko Imana niko ibigambiriye. That is how the Lord has planned it, not us. He planned to fight the Amalekites. He's removing enemies in your life. He's removing the enemies that fought Rehoboam. The Lord has sworn about this and said truly, the way I thought of it is the way it will come to pass. And the way I planned it is how it's going to be. Continue 25. Hallelujah. Amen. I will break every Asher in my country, and I will break them to my high mountains. And every slavery that they make, say it will get over us. And every bondage will get over your shoulders. Say every bondage that they took to me. The Lord is saying that He's putting an end to it. Let's pray in the name of Jesus. What the Lord has said, He does not take it back. Pray to the word of God and say, Lord, put an end in these battles that I was facing. Put an end on this 17th. Let's pray in the name of Jesus. The Lord has sworn that He's putting an end to the life of Rehoboam, to the church of Rehoboam, the battle of Amalekites that we fought. The Lord is putting an end to it. And our arms are standing. The arms that we prayed for to be standing. May you fight our wars. Where Amalekites are fighting us, may they be failed. May they fail. Every Amalekites that were fighting us, may they fail in the name of Jesus. Every Amalekites are standing against Rehoboam, may they fail in the name of Jesus. Every Amalekites against our families, may they fail in the name of Jesus. Every Amalekites that are over our lives,
every spirit of zari ashes zarishyize hamwe that were kugira ngo together zirwanye ubuzima to bwacu, fight our lives. turahagaze We're nk'abarehoboti, standing as Rehoboth. turamamaza We are kugira proclaiming neza ko wowe Mana we your goodness, O Lord. wabwiye Mose ngo bwira You told Yoshuwa Moses to tell Joshua, abyandike mu gitabo write it in the book ushizeho that iherezo you are putting an end bamereki to baturwanyaga, Amalekites that were fighting urangije us. uravuga ngo You say you urirahiriye, swore on this. You urirahiriye swore on this. Mana, urirahiriye, Lord, you swore on turabirushe this. turabinaniwe, We are tired of guhora this. turwana urugamba Always fighting rutarangira, the battle that never duhora ends. rwisubiraho, Always fighting things. turabirushe turabinaniwe, We're tired of guhora this. turwanya urugamba rwongera Always rugaruka, fighting the kugira same ngo urwo thing. rugamba ntiruzongera. Say that battle will Mana, never shiraho come. iherezo Lord, put an ku myataka end. abana banje, Attacking my shiraho children. iherezo Put an end. ku mwuka watakaga umugabo The wanjye, spirit that attacks my umwuka watakaga husband. umuryango The wanjye, spirit that attacks my shiraho family. iherezo Put an end. umwuka warwanyaga The spirit that Rehoboti, is fighting shiraho Rehoboth. iherezo Put an end. umwuka warwanyaga uyu The murimo, spirit that is fighting your God. tubuzaga kwaguka, The spirit that could take us from twadusukabiriye crossing. mu The bukozi, spirit that took us shiraho into the land. iherezo Put an end. maze icyo wagambiriye gisohore, And so what you proclaimed icyo will wagambiriye kuri happen. Rehoboti What you gisohore, promised on icyo Rehoboth. wagambiriye ku bana banjye What you gisohore, planned on my icyo children will wagambiriye come ku to rugo rwanjye pass. gisohore, What you planned on my icyo home will wagambiriye ku come to muhamagaro pass. wanjye gisohore, What you planned in my shiraho home will come to iherezo pass. Put an ku end, oh mwanzi urwanya God. umuhamagaro The wanjye, enemy that fights shiraho my iherezo calling. Put an mu end izina rya in Yesu, the name of Jesus. icyo wagambiriye That is what you planned. gisohore, May it come to pass. kubitira abashuri ku misozi, Fight the hands to the imitwaro mountains. baduhekesheje Bondage that they took to our tuyituye shoulders. nonaha, We are beating them down ureka now. batubeshagamo Every slavery that they took us to. ntibuzongere mu izina rya May Yesu, they never continue in ubwo the name buretwa of Jesus. tubuvuyemo We're moving from that mu slavery izina in ry'umwami the wacu. name of Jesus. fasha ukomere umwami wanjye amashyi, Applause to the Lord, wamamaza kugira neza kw'Imana, proclaiming His goodness. uko yabigambiriye niko bizaba, The way He planned it is kandi how uko it's going yabigambiriye to be. niko bizasohora. And how He planned it is how it's going azamenagura to be. abashuri ku misozi, He will fight our enemies on our imisozi mountains. miremire, Our mountains are very tall. imwe bazamuka bagiye kukurogesha, The one you go, they go when they're imwe going to bazamuka witchcraft bavuga ngo you. bakunanirize mu The kibaya, one they're going to say that they may bring discourage to you. The Lord will fight them in those Imana ishizeho mountains. iherezo. The Lord is putting an end. Haleluya. Amen. tugiye gusengera ukwezi kwa karindwi, We're going to pray for the zamura month of uwiteka July. ibiganza, Raise your hands to vuga ngo Jesus ndakwihaye mwami, ndakwiyeguriye, and say, I surrender nizeye myself to you, ntashidikanya Lord. kuko ukwezi ari ukubutsinzi I bw'ubuzima believe bwanjye. without doubt that this month is Ndabyizeye a ko isezerano victory. wasezanije I rizasohora, believe that the promise you gave me ndabyizeye will ko come icyo to wavuze kuri pass. Rehoboti kizasohora, I believe that what Vuga you ngo told nizeye me will come to ntashidikanya pass. Say, I believe without icyo doubt wagambiriyeho that what you planned on ukwezi me kwa karindwi in this month of July kizasohora. will come to pass. imiryango iri hano mufatane ibiganza All mu the maboko, families who are here, icyo please hold yagambiriye your ku hands. muryango wanyu What God planned kizasohora, on you, it will come to icyo pass. yagambiriye ku bana banyu What He planned on your children, kizasohora. it will come to vuga ngo pass. mana ndabyizeye Say, Lord, I believe ko it. wabigambiriye. How you planned it. Imana yaratubwiye ngo ni ukwezi The Lord k'ubutsinzi, told us it's a month of nta kiri victory. buvuguruze umugambi w'Imana. Nothing will take back the Injira word mu of kwezi God. k'ubutsinzi. Now enter in the month of Vuga ngo victory. ukwezi kwa karindwi, Say the month of July. ukwezi k'ubutsinzi, It is a victory. k'ubutsinzi ku bwa It Rehoboti. is a victory to Rehoboth. bidashobokera jyewe, What is not possible to me, bidashobokera abana what is bawe, not possible to you, for you, Lord, is possible. To you, Lord, is possible. To our Lord, it is uko possible. wabigambiriye niko How you bizaba, planned it is how uko it's wabigambiriye going to niko be. bizaba. How you planned it is Umwuka how it's going to waturiganya be. Every spirit that can take a thing, umenaguriye ku misozi miremire, that is why God is going to umwuka destroy them. watunaniza Every spirit that may discourage umenaguriye ku you, misozi may you miremire, destroy it on the high cyatuma mountains. tutinjira Everything that will destroy you aho from wavuze, victory, where you say it, umenaguriye ku misozi may you miremire, distract it to the umenagura imbaraga high mountains. z'abashuri Destroy every altar zatuzanira gutsindwa. that may bring failure to us. ukwezi ni ukwanjye, This month is mine, ukwezi k'ubutsinzi, the month of victory. imbaraga zituma ntinjira mu masezerano, The power that takes me from my ukwezi promises. sinanijwe, This month may they be discouraged.
vuga ngo izo mbaraga ukuntu ukwezi zinanijwe Say that this power may not be ushobora discouraged. ubuzima bwanjye They will not be able to akura neza proclaim ntabwo positively. bacishoboye Say they're not going to imana fight ngira me. bakubitira ku misozi My Lord is miremire going to fight them on the high abatuma mountain. ntatsindwa Those who cause failure in my imana life. ikavuga ijambo ntirisohorereho The Lord say the word, but it couldn't come to ku pass. misozi The miremire Lord is going to destroy them on the vuga ngo high uwiteka mountain. imana arabihamije Say the Lord is destroying kandi them. uko yabigambiriye And the way He planned niko it, bizaba it is how it's going to be. uko The yabigambiriye way He planned ni it, nako it's the way bizasohora it's going to come to pass. azamenagura He abandwanyaga will destroy my abatumaga enemies. hinjira mu masezerano Those who yanjye distracted ku me to misozi enter into my promise miremire on the high komera imana mountains. bashoboza Prosper our Lord for this victory. kuvuga ngo nta kiri buriganya umugambi w'imana Say nothing that ukwezi kwa may karindwi take. n'ukwezi k'ubutsinzi It is our month of ku victory buzima bwacu on our lives. haleluya Amen. twakira ubutsinzi nk'abarehoboti Let's welcome ubwo victory as butsinzi bwakira Rehoboth. ukomera umwami amashyi Welcome that akira victory. ubwo butsinzi ukomera imana amashyi Welcome that akira victory. ubutsinzi ku muryango wawe Take that victory to your akira family. ubutsinzi aho utuye Receive that victory where you ubutsinzi mu live. masezerano yawe Receive that victory in akira your ubutsinzi mu kazi kawe promises. Receive that akira victory in ubutsinzi your work. bukugendeho Receive that victory. imbaraga May it work zakurwanyaga with you. ntizigifiteho ubutware Every enemy that genda was working ubyandike mu to you, gitabo one, write it in a book. niko mose yabwiye That yoshuwa is how Moses told abo Joshua. bashuri wabonye Those enemies that you ntabwo saw, bazongera kudutsinda they will not battle ukwezi us kwa again. karindwi ni ukwawe This month of July is karindwi yours. ni umubare w'imana 7 is a number muri of uyu mubare God. w'imana wa karindwi And in this number of imana God, izana 7, ibisubizo the Lord is bringing imana yavuganye solutions. nawe What the Lord told isohore mu you, izina rya may yesu it come to pass in the satani name of ntazongere Jesus. kukuriganya May Satan not take ahubwo it ube again, umusinzi rather be iteka imana victorious. ihabwa icyubahiro Amen. haleluya Amen. reka dutangire imana Let's offer to God. reka dutangire imana abatatuye tanga ituro ry'ishimwe Those who didn't offer, nawe give niwumva a bikurimo thanksgiving kumva tanga offer. ituro ry'ishimwe ry'ubutsinzi If you also feel like you can give an offer nesha of abameleki victory mu buzima bwawe for you fighting umwuka wo kunesha Amalekites, ukugendeho may the spirit of umwuka wo winning be to kunesha you. ukomeho May the spirit of winning umwuka wo be to you. kunesha ukomeho May the spirit of ntuzigere winning be wongera to kuneshwa you. mu buzima May bwawe you not fail again uhere in your noneho life. akageza iteka ryose Starting from now to ever. aha ntabwo dutinda muhagarare naturi umugisha We twitahire won't take time. Let's kuko stand imana up yaduhaye kuba abatsinzi because the Lord has given ntabwo us to be tuzongera victorious. gutsindwa We won't fail again. turakome Nidutsindwa turi n'ibikomangoma. ame ame Amen, 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 ukwezi k'ubutsinzi ndagusaba gukomeza kubyatura amen. igihe umariye kuri uwo musozi kirahagije Amen, 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 amen. twakira ubutsinzi mu kwezi kwa karindwi Let's receive victory in this month. uhaguruke mbatureho umugisha Stand up and I twitahire proclaim blessing to you. imana irebe igitambo cyawe kuva mu gitondo May the Lord see the sacrifice of yours n'abatari this bahari twari morning. tuhababereye And those who weren't here, we were here hanyuma for yakira you. igitambo cyawe And may He receive your abameleki sacrifice. ntibazongere kwihinduriza May Amalekites not turn babagaruke to ku you rugo again. rwawe May they never touch your home. basunuke wongere gusubira inyuma May they go so that you won't backslide again. This month is a zatanyira victory. icyubahiro rambura ibiganza Father, in the name of byawe Jesus, raise your kandi arms utahane umutima wizera and go with a believing heart ijambo ryose rimanutse rirabohora that every word that come will deliver rehoboti you. ni ahantu ho kubohokera Rehoboth is a place to get iri jambo ryo deliverance. kuba umutsinzi rize ku buzima bwawe This word to be victorious may be to your life. byandike mu gitabo Write it in a book. ko abanyegiputa wabonye utazongera kubabona That the ukundi Egyptians that you saw, you won't see them again. abanyegiputa wabonye kutazongera kubabona The ukundi Egyptian you saw, you won't see them abameleki ko again. batazongera kugaruka ku The buzima bwawe Amalekites won't get back to your life again. mana nyiri icyubahiro Father, in the name of iyo Jesus, uvuze biraba when you say it kandi come iyo to utegetse pass, birakomera and when you instruct it, twakiriye God, kutazongera kurwana we receive to not battle n'abamaleki again ukundi with Amalekites. turagushimiye ko We utuneshereje thank you that you have brought victory byarwanyaga to us. ubuzima bwacu Whatever was fighting our byarwanyaga lives, rehoboti whatever was fighting imitima Rehoboth, yacu irizeye our hearts are believing. bizere mu ijambo ryo muri
muri Yesaya 14:24 And we believe from this verse of Isaiah kuko 14, wabigambiriye ariko bizaba as you planned it, it's going uko to pass. wabitekereje ariko bizasohora. As you thought of it, so shall Ijambo it Mose pass. yabwiye Yoshua The word that Moses told Joshua, byandika mu gitabo, write it in the book. Uwiteka arwanisha abameleki ubutazongera ukundi. The Lord has fought the Uko niko Amalekites natwe ever. tubyakiriye. And that is how we receive Nesheje it too. umugisha ubwoko bwawe, I bless your people. basunikira mu I butsinzi. take them to Uko victory. basubizaga inyuma, And the Spirit was taking uzongere them kubageraho back. ubutware. May it never overcome to Nibagende them. bakomeze, May they go and binjire mu continue buzima and bw'ubutsinzi, enter into a life of bakomeze victory. ubudasubira May inyuma. they continue without Ubuzima backsliding. bw'ubutsinzi The life of victory, uzabomeho, may they be with them uhereye kuri bo since from them n'abazabakomokaho, and those who will come to ubutsinzi them. buzabomeho. May victory be to Gukomeye mu mashyi them. We tugushima applause to you, thanking mu you izina rya Yesu, in the name of Jesus. amen. Amen. Mutahane n'Imana, Go with the Lord. turi kumwe ejo muri Ranshawa ndetse no kuwa gatanu. We are together in the lunch hour Iteraniro on ritangira Friday. saa moya. In the service Imana that ibahe starts umugisha. 7. May the Lord bless you.